Bwanyuma yo kwetomboita kwa bakansara hamwe n'abakozi mu district ya Ntungamo kigemesereze DC okwemereza principal human resource officer aha murimo ngo atandike kucondozubwa nangwa nabo bamwe yatandikire kuba mobilizinga ngo bazumukote batabarize district batoroke babatapero babashashire sente batarakoriye bagaka aturimo bajyango bazumukote bahababe rero ubeni wo mujurizi ukuba wa human resource ngo kuza kujurira manu bamuza kwatena payroll mwe ukora ajurire uba supporting basinje government so twajya ngo reka tu reporting umucyo kwata I engaged Minister of Public Service, Minister of Local Government, ba commissioners bija ba jezo kutongoza bareba ngo akaro ikizo cyamani unit ejo so na ba guided permanent secretary yajya ngo umucyara tumushabe abagira tumubinje interdiction bajya ngo buri yabaju bakutondoze kubararebe bamara kumara kutondoza uvuga kama mungu awo omukanse koreirwa hakitebe kikure cha district ya Ntungamo nyomwabazyo bakansara borekero ku HR wa Ntungamo atwirazingamize mirimo ya district age passing budget erizoba konka twine sente ziyone zagaruka Kampala ezakubeza shashwire abakozi konka ebintu bena kubyabirwa mu departments abashitamira bibera kuri yarensi bibura sente ziyone zagaruka Kampala ni impereza nke example ya community kutabarusya twaro mugisha kutabarusya Ntungamo community Ntungamo district and more especially abakozi abatuyene babona tugamba ha social media nturwana n'ikintu cya human resource konka nyenda kubaha makuru marungi mwena community bantungamo abakozi mwena ngo kigwire Pedris Kiza disiwa Ntungamo nagira ngo agemesereziwe okwandikira principal human resource officer barha yo kumwemereza amurimo bwanyuma yo kongera kuryangatanisa sente z'abakozi ba district akaremerwa no kutabakoza amishara ya government kandi atwire nashashura omudedugwe sente abakozi abatarho ningashi ghost workers umutamazire imyaka 10 atorokere ayija bamutapero bagaruka bamushashura na nesente iziyabira tarako irubiro yabira buzi so kutwagire kwagira umucondoza tiya yagezaho kuguma nashokerere bintu DC nashobora ngo district eferero sente nyingi ezitwire nzigarura government kandi n'abakozi abarkumura bakabura kutunga pension yabo tumutferwa tinkazi gambatiya uko tukazibaze tukazetegereze okucondoza niko kurije kutuhereza ekishani konka ekikubiye nikishasha munonga nokushanga ngo kubire natumva aha payroll omukozi utashimye kuzaho hato wakubiye nazaho abara kugira hata abara kuzaho Samu Mucunguzi orumukuru w'entebe ya gatana ha Ntungamo district asimire abantu bona abakwatanisize hamwe okutokora ekizubweki omu district kusima all stakeholders kugira ngo enshonga eza human resource tuzikwasiremo twazereba twazishijuma kandi twakora ikintu ekishikiri buri icyo twagenda gukora twatakwenda gukora ikintu ekiri ekikwenda amateka rero nokimanya ngo abakozi ba government bineze bakweta public service standing orders so anything beyond that nange kiri enyuma y'amateka no buryo inyuma y'enshobe den n'umukozi nategwa ku nakwababira nangagira ikiyako Jennifer Muheirwe obwahati okucondozwaho kandi okucondoza kurahwe nabo naija kutebwaho endijo mishango erimo kushashura abakozi sente zirengire okukozesa kube office hamwe na nebindi aga gashakwa Samuel Ahumuza ahabwa Tayari West omuri Ntungamo